nije BMW ako nije zatamnjen. Naruči hranu i dobih gratis prevoz, eto life hack. I pozdrav prijatelji, dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Kao što ste vidjeli po naslovu videa, tamnim ovaj BMW X3 E83, znači tamnimo nazad stakla. Pre to bih vas zamolio da bacite like, subscribe, podržite moj kanal, podržite ovaj content gdje modifikujemo, prepravljamo vozilo itd. Znači nazad ide 85%, napred dozvoljeno ne znam koliko je, 15, 20 ili 30, tako nešto. Znači prolazimo kroz ceo taj proces, idemo da ga tamnimo, kako izgleda pre, posle. Sljedeći video ide o tome proces atesta i ceo taj proces gdje legalno tamnimo BMW. Sad ću malo da vam pokažem kako izgleda sad sa prozirna stakla, s polja, unutra, da napravimo jedan krug pa ćemo to da uporedimo na kraju videa šta je lepše. I prijatelji, to bi bilo to što se tiče ovog trenutno prozirnog izgleda BMW-a. Sad idemo da ga tamnimo pa ćemo malo usput da popričamo detaljnije o celom ovom videu i o narednom, koji je proces, koliko košta itd. Kako se to sve izvodi. Prva stvar, što se tamni? Nije BMW ako nije zatamnjen. Druga stvar, džip crni, mora da idu crna stakla i auto je mnogo lepši. Moje dosadašnje iskustvo je da je auto drugi, znači ja sam tamnio 46, pre zatamnjivanje bez veze izgledao. Sad, posle to, mnogo bolje, tako da i ovaj ima mnogo bolje izgleda, to 100%. Treća stvar, privatnost. Privatnost je mnogo veća, ako vozite neke niskomoralne gospođe nazad, a ne želite da se vide. Ja sam imala situacije gdje devojka kaže, otvori mi prozor, kaže da se vidim, kad sam ne zatamnio, kaže, otvori prozor da se vidim da sam. Tako da, prijatelji, malo ćete njima da napravite problem, ali će da sačuvate možda vašu tuđu vezu, brak itd. Tako da, mnogo je bolje kad imate privatnost. I četvrta stvar, kažu da kad bude sudar da folija štiti od raspršljivanja stakla, tako da to ne znam, to nisam testirao, nadam se da to neću da testiram, ali pričaju da folija isto ima ta sigurnosna dejstva. Ali čak i da nema, ovi razlozi pre to daju dovoljan razlog da zatamnite vaš auto, pogotovo ako je BMW, nema tu šta obavezno, znači taj dan se kupi BMW, sutra dan se tamni. Da, i zbog sunce, prijatelji, znači kad je sunce ne smeta vam ništa, i uveče kad vam neko blic kod pozadi, nema problema da vozite i sunce vam ne smeta, pogotovo ako imate kožni interijer koja, na primjer, nema da se upali koža. Dobro, ja u garažu ostavljam, ali opet mnogo je bolje, nema ta vrućina. Smanjena je toplota unutra u kabinu, znači ne smeta vam sunce, ne smeta vam nazad kad vam uveče neko blicka. Jedina mala promjena, drugačije vidite nazad. Ne znam kako da vam objasnim, drugačije imate osjećaj za nazad, ali ništa gore. Naviknete se. Ja sad kad sam navikao na zatamnjena, ne bi mogao da vozim s obično. Moj lični auto, na primjer, neki koji me preveze tu po gradu, ali moj auto koji svaki dan vozim, to jest moj omiljeni auto koji znam da čuvam, volim itd. Ko što je moj BMW E46, ne bi mogao da ga vozim bez zatamnjena stakla iz mnogi razlozi. Mislim, mogao bi, ali bio bi tužan kad bi ga vozio. To bi bilo to, prijatelji, mi se vidimo tamo, ukratko sam objasnio, sljedeći video ide o tome
procedura ta cijela. Znači, ovo je sad prvo, idemo da ga tamnimo i sve ću da vam objasnim koji papir tamo dobijete, gdje idete. Što se tiče BMW, i ću da vam kažem za ostala vozila koja je razlika, pošto ima razlike. Za BMW je dosta lakši, za tu neka pojedina grupa je mnogo lakše da se udar, mislim ne mnogo lakše, za nijansu lakše, tako da sljedeći video ide o tome, cijela procedura, to ću lepo detaljno da objasnim u naredni video da ne bi ovdje mnogo više dužio. Mi sad idemo da ga tamnimo i javljamo posle utiske kakav će da bude posle tamljenja, pre i posle, zajedno da uporedimo i da vidimo, zajedno da iskomentarišemo da li je bolje ili nije. Pa se vidimo, pozdrav! Pozdrav. Kog imate da pozdravite? Mene, brate. Našeg druga Pozdravite sami sebe. Kog? Našeg druga Stojkita. MC Stojkita. MC Stojkita, da. Super. Evo prijatelji, dok se prave pripreme za zatamnjivanje, naručih hranu i dobih gratis prevoz. Eto life hack, naručite hranu i dobijete i taksi, umjesto što bi platio taksi, ja sam platio hranu i evo sad se vraćamo. Dobar downshift, moram priznati. I prijatelji, vidjeli ste otprilike kako se seče, kako se to kroji itd. itd. Kasnije idemo mi da se prošetamo dok se sve završi, brate, jer se radi jedno 5 sati. Kasnije ću da vam pokažem kako se lepi taj na foto, to jest će da vidite kako to sve ide, ovo ono. Pa ćemo da vidimo finalne rezultate kad se zatamni, pa se vidimo tad prijatelji i srećna vam Nova godina. Ci ukradu zanotnie.
Evo prijatelji, zatamnili smo BMW, tu nam je papir taj, to ću u naredni video da objasnim celu proceduru. To ostavljamo, napred je 15%, nazad je 95%. Znači, bolesno izgleda. Druga kola. Sad ćemo da ga operemo, da vam pokažemo uveče kako izgleda i sutra ćemo da uporedimo u dan kako izgleda pre i posle, ali brate, odmah da vam kažem da je bolesno ispalo. Pokaži malo nazad, ne znam koliko se vidi, ali... Palimo svetlo. Pali. Ali bolesno izgleda, druga kola bukvalno. Sad ćemo prijatelji da odradimo par kadrova po noću da vidite kako izgleda, ali nije to, sad je mokar i ne može lepo se vidi. Pravimo sutra lepo uporedbu, to je za vas kasnije, lepo pre i posle, pa se vidimo prijatelji moji. I evo prijatelji, da vidite kako to po danu izgleda. Nazad je 95%, napred je 15%, brutalno izgleda, znači druga kola. Sad ćemo da vidimo sa sve strane i da napravimo razliku pre i posle. Evo prijatelji, imamo tehničke smetnje, ali BMW izgleda bolesno. Čovjek zaglavio, nije odavde da se okrene, pa smo morali da mu ustupimo. Ali sad će da vidite BMW bolesno izgleda. Pozdrav prijatelju. Znači nazad je prijatelji 95% solar screen folije. To bi bilo to otprilike, znači bolesno izgleda. Sad će da vidite iznutra i da vidite vidljivost od spolja iznutra. Evo prijatelji, na kameru se ne primjećuje toliko, ali mračno je. I imate svoju privatnost ovdje. Po meni druga kola. Napred se to i ne primjećuje, to što je folija samo providna, samo štiti od UV zračenja, ali ništa se toliko ne primjećuje ni danju ni noću da je zatamljen, tako da to je otprilike prijatelji, evo, ne znam koliko primjećujete, treba se isfokusira. Tako da sad ćemo da napravimo razliku pre i posle, a vi bacite like prijatelji. Evo prijatelji, bukvalno se ništa ne vidi ko sedi pozadi, tako da možete da vozite niskomoralne gospođe. To je po danu, a noću se još manje vidi, tako da ne morate da brinete ako vozite neke niskomoralne gospođe ili nedozvoljene psihoaktivne supstance. I to je rešeno prijatelji. To bi bilo to prijatelji što se tiče ovog videa, bacite like, sljedeći video ide o tome koja je procedura za zatamnjivanje legalno stakala, a vi zapratite me na Instagramu Aleksić Moto, subscribeujte se i gledajte sljedeći video. Znači BMW je bolesno ispao i
postao je sad pravi BMW. Pošto kao što znamo iz lekcije, BMW nije, ako nije zatamljen, tako da bacite like, subscribe, pružite podršku prijatelji, pa se mi vidimo u sljedećem videu gdje radimo atest. Pozdrav, srećna Nova godina.